Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini fuadana makkada Allahumma salli ala Muhammad. Sining sila suratku yang kaya masih pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah dilalan na waktu cinampo miloka ramping kisah di kisah ya rega curita dari tujuan dari itu engkaset di kajajiang. Seorang ulama sufi, ulama fikih bernama Abulais As-Samarqandi. Engkan kasih waktu narampi fangulut Abulais. Maka dari Allah Romai, angka nabinna fang Allah Ta'ala naiknya cenia surah. Ya, karena ada nabi dan rasul. Tapi tidak semua nabi itu rasul. Ya nabi-nabi nafung Allah Ta'ala waktu ero ya de ilanti mancaji suro madu parufam batina terima wahyu pola di Allah Ta'ala ya de perintah pola di Allah Ta'ala. Angkato nasabat nipi angkato sakda minang kalinga. Ya. Jadi makan ini fangulut Abulais. Engkan sesewatu macurita wi ambokku. Abah saya bercerita tentang angka set di Nabi Nafung Allah Ta'ala. Rilalatin rona riwerengi set di parentah. Ya. Agar perintah di Nabi Nafung Allah Ta'ala dia narampi ya senna abana ya rega ambona fangulut Abulais. Maka da bami ingka Nabi Nafung Allah Ta'ala engkasih waktu ripoleri lalatin rona dia sambang maparenta maka da baja ikomoto ko ya berjalanlah engkau malala ke menguju lo agak seni menuju barat ya. Kemudian rilalan na yero sambang saat daya nang kalingay yero Nabi Nafung Allah Ta'ala. Maka ang kalima yang pertama yekon lolongat ko se di yekon kamuruntu sobui. Yang kedua yeko ang kasimuruntu andrewi matalun na nasing yeko angka mariko amana terimawi angka teperi ko terimawi. Yang keempat aja mufapatui harapan na tauwe malimana yeko angka muita lari ko sehingga bajana yero Nabi Nafung Allah Ta'ala jokkani jok kasih teru-teru. Yang pertama lolongan itu mangko ulawang. Ya mangko ulawang tapani ngerang yero papasen na ero rilalan na tinro naro. Maka agi-agi muita sok bui. Ya ko angka muita sok bui. Yang pertama ditemukan adalah mangkuk emas. Mangko ulawang ya langsung nasuk buru nakairat tanah bangsa malamulam bangsa sek di metere nalamun aksene nalemak niro sita najana reken dek nafita yero ulawang inang nalemak niro mangko ulawang purai nefano purai nalemak purai netimbur reken min resipe mukba pi mangero ulawang bekatallu makkoli mapakoro pacapuran nama kadani ulasanakan ni parentamu
kemudian utarno rion romo sitonganna dek na mabela na salai romangku tapamuba pe mamendre dena nani mattaro mani jokka dena nali supingang dena lisu ya maduanna lolonga si bulu matandre nangarang yero adanna relalatin rona yero parentai makkara ye kung kamuita andrewi sehingga makara fe kucarana bingung karena kucarana melo andre na bulu ya tapi nalaksanakan yero perintah na relalatin rona matortoromi joka ya semakin dia mendekat kepada gunung itu kepada bukit itu fina madepi okoro bulu fina mabicu tu yero onangi bulu fina macawe fina madepe mabicu ipada roti iyero bulu pare roti cipolo sisem mina ma ye konandre yero nange menurut kesana yero bulu mancaji pada roti liwat ceninna macanna pinasenna cani ya purairo matarus joka matalonna lolongang itu manu becu tapak joka kasih agasane merayu kepada Nabi Allah ini maka da nabinna pun Allah Ta'ala tulunga nasaba nalallunga burung elang agak senero burung elang nero ya mikat nandre nah sehingga nangarasi pesan nama tole maka ketika ada yang datang ada yang meminta maka memberi amanah kepercayaan terimalah maka na terima romana saaroko nasuk bioko idala jubana ya purane ro jokasi ya jokasi lolongas si angkaniro manu yon nange burung elange yero lolong rang berbicu tapa joka koro makada nabinna Allah Ta'ala yero iya onna pari ele na ulallungi iya tu manuk becu tapi degaga runtu naliwat lupuku yimero ulallungi sesuai ma pemula ele letu iya arawe letu iya tangaso ulallungi tu manuk de urolongangi na liwat ni lupuku maka nangarangir papesan na relalatin ro na papai maka da aja mo papetu ya harapanna tauwe ya rega makhluk pesan keempat ini maka na lefat dan na kumunrinna na panala cek dek juku na fopanna na panapan rengang iron nange elange sehingga madek ni terima kasih ro elange na lepas satu ni ron nange manuk becu kasih milau tulung yokwalena. Nah, yang terakhir yang kelima, iro na lolongang isek dibake bangkai liwa jana baunna nangarang papasan nama kalima nama kada ye lolonga kumalimana engkau meruntuk yang kelima maka larilah dari situ. Ya. Maka sini selesai kongkam serfang Allah Ta'ala pada saat lisuni lolongan niro lima lisuni lo bolana. Nah, singkat kisahnya matin refengang ridalatin rona rifolesi yero ri engkai maperintah ngiro limai ya akhirnya makutanan ridalatin rona maka da agama na batuan nairo puramana ni ulaksanakan ngiro limai na ike melo kamakutana maka da agi makki batuan ngagawi nah maka suara itu di dalam tidurnya menjelaskan maka da iya tu yang pertama rilanatin romo lolonga kosek di ulaweng usuru kasubui tapi purai musuk memukai ratana musuk utini menrek mui itulah perumpamaan sebuah kebaikan ya akale rafangan nari telak edecing yekko tau madecing yari ka decing namo maga batena lai sebu set dia decing yari ga engka tau madecing engka tau masaleh tau alim namo maga batena tasubu tatai tarompok baja sangadi. Maka sebuah kebaikan seperti itu. Bagaimanapun orang menyembunyikan kebaikan, maka pasti kebaikan itu akan muncul kepada taran. Artinya
kebaikan itu akan nampak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum. Ya, jadi pasti ye kong kadecing dia nauli subuh. Ya, nama maga batina subuh tahu dia decing, maka mesti baja sangadi angka matu sewa waktu tarompo iro agama decing. Nah, terus maduan nanasang Nabi Allah Ta'ala maka dero samangin. Yang kedua, lolong aku sek di bulu. Ya, usur komander bulu tapi pada saat mak depe ko okoro bulu mabicu itu bulu na pamuandre bulu maki batuang yang dari tu cei amarah. Ya, amarah dalam diri manusia itu begitu besar. Bahkan amarah ini mampu mengendalikan jati diri kita. Wading na fatat dan na irbi wibawata ditela ece. Tapi ye kumacek kendalikan itu wecina. Dia mampu mengendalikan amarahnya, maka dia akan menelan kemarahan itu seperti lebih manis daripada madu. Laifina dingi mati sewa waktu rilalan na watak kalena macani pinacani isading ye kumacak kendalikan ditela ece. Nasa magay ye ko pace cerang itaw wedek na mega taw pojiwi. Iya. Dek na mega taw pojiwi tapi ye ko tuli macca kiro kendalikan cita. Ya, maka napoji kita we. Ya pang kami matoji tu tanah Allah Ta'ala sesa cek de macesi cek de macesi. Tenia matu alena lay curita alena tersinggung. Ya. Tenia matu alena lay bicara alena tersinggung. Ya maka dero fanguluta boleh dalam cerita naru maka iro Nabi Allah Ta'ala jelaskan kolena maka yang engkau makan itu adalah amarah engkau. Mesti maca kok kandalikan iro cemo. Yang ketiga, jelaskan iro sambang iro pina dalam tindrona iro nangin Nabi Allah Ta'ala maka lolong ko dia manu mesti mencari mai. Artinya ye ko engkau tau melutulung ride cengemo. Siti naja lai tulung maka musti mutulung ia tu tahu. Aja na iko melo itulung, iko bawa melo itulung, cek de melo tulung siko tahu tapi si senna tahu melo tulung kalian ada na melo tulung. Maka pesan yang ketiga ini adalah ketika engkau mendapatkan seseorang yang layak dibantu, maka bantulah mereka. Ya, yang keempat, yang hari itu ia romanu mun unang malalungnya. Artinya jangan kau putuskan harapan aja mau petu harapan na tahu. Karena terkadang ada orang angkator biasa saya saat tanah Allah Ta'ala na foji papetu kasih harapan na tahu. Ya mabela matu pole dia kampung jok kamatuntu fadisengan. Ya anu wadin ni kasih nak berengi ro fadisengan. Wadin ni nak berengi ro agagana katai fale mabela dia kampung. Tapi nataromo maka de panawading. Padahal wadin ni. Ya, maka fatu harapan yang renangi kasih fatu renui. Ya, maka dia akan berputus harapan. Ya, maka orang yang seperti ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa petu dia harapanna atana fang Allah Ta'ala. Jadi ya ko angkatan fang Allah Ta'ala mapakro tapi pesawi. Enggak petu harapanna tahu. Ya kasih-kasihna jangan kita putuskan harapan mereka. Karena mungkin baja sangadi itu akan kembali kepada diri kita. Jika pun Allah Ta'ala papetu harapat tak fajaki salama. Ya, noleh makara ke alhamdulillah angkan usaha bangun. Saya yakin dengan usaha ini harapan saya akan tercapai. Tapi ya ketuli mabiasa kita papetu harapan natawi maka Allah pun akan berlaku seperti itu kepada kita. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi ya ketuli maca kita dia jamang-jamang. Maka Allah akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Nah, kita pun Allah Ta'ala maka rahimah pakai papenak din natawihi. Ikut li fapetu harapan. Yang terakhir, sila-sila yang kerana masih Allah Ta'ala. Yang dari itu ya kololong aku set dibakai lari ko. Ya. Ternyata zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bermakna di situ? Agabatuanna. Maka dia ko engka tomak depunga tulija bawan na curita. Misalnya lalau keresek dia onrong. Nah iro desek dia onrong engkau tomat depungan macurita ja. Ya ada kena curita fadanna rupa tahu. Nah curita ja fadanna rupa tahu. Maka salah ia tu onrong. Ya rega tudak kok si bawa anggotamu atau niga
sisi kue roma curita tapi iya rona curita dek nasitina aja artinya kemaksiatan kepada Allah ya rega pada mumi rupa tahu na curita jami pada na rupa tahu salai iya tutudangamu. Nah itu makna yang kelima. Jadi sila serkun kana sira Allah taala nailan rukapang urapi rampeng riolo ala bira temanang mamuarawi engka agurung wat ding riala na to ngeta na to pada salama dinu akhirat insyaallah. Mapakon niro kapang tak dampang sini atas salahku dalam kisahku ya ceritaku kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq was sa'adah wassalamualaikum warahmatullahi